hagiye gushyira hafi umwaka n'igice Uburusiya bugabye intambara kuri Ukraine. Iyi ntambara yagize ingaruka mu bice byose by'isi. Aho uri nawe hari ingaruka iyi ntambara ishobora kuba yarakugizeho. By'umwihariko ariko ku baturage bo muri Ukraine, benshi barapfuye, abandi barahunga ndetse ibice hafi ya byose by'igihugu cyabo bihinduka umuyonga. Ibihugu bihanganye byakomeje kurwana aho kugira umwanya wo gukemura intambara binyuze mu biganiro. Kuri ubu bamwe mu baperezida bo mu bihugu byo muri Afurika babona ingaruka z'iyi ntambara ku mugabane, bahagurukiye ikibazo cy'iyi ntambara, bateranira muri Congo Brazzaville baganira ku cyo bakora ngo bumvikanishe impande zombi. Muri iyi nama aba bategetsi ba Afurika bahuriyemo bemeranijwe ko umuperezida umwe wa buri karere ko muri Afurika yo hagati na perezida w'ubumwe bwa Afurika, hiyongereye ko abandi baperezida 5 cyangwa 6 bazakorera urugendo muri Ukraine n'Uburusiya bajyanye ubutumwa bw'amahoro, ni ukuvuga ubutumwa bushobora gutuma intambara ihagarara cyangwa ituza. Ubu abaperezida barimo wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Congo, Misiri, Zambia na Senegal bageze muri Polonye. Muri ubu butumwa bizeye ko buzafasha guhosha intambara yo muri Ukraine. Biteganijwe ko aba bategetsi bazahura na perezida wa Ukraine nyuma bakabonana n'Uburusiya. Nta gushidikanya ko aba bayobozi bafashe icyemezo cyo guhuza impande zihanganye muri iyi ntambara nyuma y'uko ingaruka zayo zigeze mu bihugu byose byo ku isi. Zimwe muri izi ngaruka zagaragaye cyane mu bihugu byo muri Afurika ni izamuka ry'ibiciro ku masoko bigoye abaturage baho cyane guhangana nabyo kubera ubushobozi. Amerika ishobora kutishimira kubona Afurika y'Epfo muri iyi gahunda kuko yishinja gushyigikira Uburusiya muri iyi ntambara. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.